Paykamullaykichik ñaña turiykuna kaqllamanta punitaq tupaykunchik. Sapa semana hinaya constitucional willakuykunata qatipaykusun. Tribunal Constitucionalpa aswanraq riqsipana willakuyninkunata. Kaymi ñawpariq willakuykuna. Magistradokunam iskay chunka pichkayuq qatipaykunata votanallapaqña sajirunku iskun kaq audiencia pública nisqapi. Congreso wasipa presupuesto comisión ukupim Tribunal Constitucional umalliq rimarirun iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq qullqimanta. Constitución nisqamantam wasillaypi yachani programam kimsa kaq taji videokunataña qallarirun. Tribunal Constitucional pallamkayninkunam llaqtawan tinkunakunanpaq. Chaynatam rimarirun Tribunal Constitucional pa umalliqnin huankayo willakuqkunapaq. Iskunkaq audiencia pública nisqapim iskay chunka pichkayuq constitucional qatipaykunata magistradokuna votanallapaqña sajirunku. Kay willakuypi riqsipaykusun. Internet nintakama iskunkaq audiencia ruwasqankupim Tribunal Constitucional pa pleno huñunakuyninpi iskay chunka pichkayuq constitucional qatipaykunata magistradokuna votanallapaqña sajirunku. Peru uku suyukunamantam chayarachimunku. Iskun uras kimsa chunka minutos niyuq achikyay pachatam qallarirurqa. Iskay waranja chunka iskun niyuq watapi chunka hanchis niyuq yupaychasqa expediente nisqawan. Lima llaqtapa Colegio de Notarios sutiwan huñunakuqkunam yanapakuyta mañakuchkanku waranja tawapachak hinallataq waranja tawapachak iskun nintin yupaychasqa decreto legislativo nisqakunapa kontrampi. Chay decreto nisqakunawan uchuy empresakuna aswanraq ruwasqa kayninta kallpanchasqankurayku. Tumpaskakunapa hinallataq tumpaqkunapa abogadunkunan pleno ukupi rimariykullankutaq kikinku mañakusqankuman hinaspapas tapupaykunata kutiykachillankutaj. Iskay chunka pichkayuq constitucional qatipaykunam votanallapaqña hiparunku. Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima, Santa, Puno hinallataq Tacna suyukunamanta hamuqkuna. Audienciatam internet nintakama hawarachimunku. Tribunal Constitucionalpa internet likantakama. Tribunal Constitucionalpa umalliqninmi Congreso wasipi presupuesto comisión manchayaykuspa kayta riqsirqachimun. Kay hamuq iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi presupuesto qullqita haykatacha llamkachinqaku. Chay hinallataqmi riqsirqachimun kay watapi tukuyniraq llamkayninkunamanta. Hawaykus. Congreso wasipa presupuesto comisión ukupim rimariramun Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez. Chaypim riqsirachimun iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq presupuesto mañakusqankuta. Tawa chunka pichkayuq millón iskun pachak hanchis chunka iskay niyuq chunka tawantin soles qullqita. Jurisdiccional llamkayninkunamanta willakuspanmi riqsirachimun kunankaman pichka chunka iskunniyuq huñunakuykunata internet nintakama magistradokuna ñawparirachinku. Tawa huñunakuykunata llaqtawankusqa. Pusaq audiencia pública nisqakunata. Iskayñataq kamachisqanku sentenciakunata qatipanankupaq. Hina hawanmanpas firma digital nisqawan resolución nisqakunaman churarqachinku. Expedientekunatapas internetman churarunku. Jurisprudencia nisqakunata kallpancharunku. Hinaspapas ventanilla virtual nisqawan llaqtata yanaparunku. Informática llamkaykunatapas musuqyarachinkum. Llamkapakuqkuna rakinasqa llamkanankupaq. Emergenciapi kamachiykuna kasqanman hina. Chay hinallataq mesa de partes virtual nisqatapas pajarirachillankutaq. Hinallataqmi riqsirachimun Tribunal Constitucional llaqtayuqkunawan tinkunakunankupaq runasimipi página web nisqata hispirachin. Hinaspapas runasimipi hinallataq Castilla simipi willakuykunata chihirichichkan. Wasillaypin Constitución nisqamanta yachani. Programatapas ruwachkanku qhari hinallataq warmi warmakuna Constitución nisqamanta yachapaykunankupaq. Chay hinallataq Tribunal Constitucionalta riqsiykunankupaq. Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasipipas, Mayo Killamanta Pacha, Tribunal Constitucional Chunka Tawayuk Yachaykunata ñawparirachin, iskay waranja hanchis pachak, hanchis chunka tawayuk runakunapaq. Warmachakuna, wasinkumanta pacha, Constitución yachapaykunankupaqmi, Tribunal Constitucional pipaparirqachimunku huk programata. Constitución nimantam, wasillaypi yachani sutiyuq programata. Chaynapim kunankama kimsa taji videokunataña hispirqachimunku
Kay semanallam lluqsirkamunña qallariyninqa videokuna. Hawaykus. Constitución niskamanta wasillaypi yachani programam musuqtaji videokunataña hispichimuchkan. Hari, hinallataq warmikunapaq. Kimsa kaqtaji videokunapim Tribunal Constitucional yachachimuchkan Castilla hinallataq quechua simikunapi. Estadumanta hinallataq estadupaq llamkaq wasikunamantawan. Tribunal Constitucional llamkachkan llaqta ukupi runamasintin allin kawsanapaq. Videokunam warmapaq hina ruwasqa kachkan. Chaymi tayta mamakunata, yachachiqkunata, warmakunatawan qallarikuyku, ñuqaykuwan kuska yachaykunankupaq. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, huk wasikunamantapas kuska riqsiykunapaq. Ama junjankichu, sapa miércoles hinallataq viernes punchaw, Castilla simipi lluqsimunqa, martes, jueves punchaw kunañataq, runa simipi, chunka hukniyuq achikiay pachamanta, hawayta mana atiptikiqa, ama llakikuychu, YouTube nisqapi kaqmanta hawaykuwaq. Tribunal Constitucional mi llamkachkan, llaqtawan tinkuykanakunanpaq. Chay hinallataq, ima llamkayninkunapas chikapchasqa kananpaq. Hina hawanmanpas tecnología yanapakuykunawanmi llaqtaman asuykuchkanku. Kaynatam riqsirkachimun Marianela Ledesma Narváez Tribunal Constitucionalpa umalliqnin Huancayo llaqtapa willakuqninkunawan rimariykusqa. Riqsiykus. Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez rimariykum Huancayo wayrawasipa willakuqninkunawan César Muedas hinallataq Mayela Huaman periodistakunawan chaypim riqsirachimun Tribunalpi kallpanchasqan llamkaykunamanta llaqtawan tinkunakuy chikapchasqa llamkaymanta hinallataq tecnología nisqawan kuskanchasqalla ñawparisqankumanta. Rimarisqanman hinaqa Tribunal Constitucional ta umallisqanmanta pacham llaqtawan tinkunachiyta punimaskarqa. Chayraykum Perú ukusuyukunapa willakuqninkunawan rimarirqa. Chay hinallataqmi niramun llaqtapa riqsinanpaqmi Tribunal Constitucional Internet nintakama hawarachimurqa aswanra hatunqa hatipaykunata. Congreso wichqachisqankumanta Constitucional chukarqa icha manachu. Lliw llaqtapa hatipasqanmi hawarurqaku sapa magistradokunapa botonkuta. Chay hinallataqmi karurqa toro hinallataq gallo pukllachiymanta hatipaykunapas. Hinallataq peaje hatipaykunamantawan. Musuq pachapi llamkaykunamantañataqmi nirun, emergencia punchawkuna kachkaptinpas Tribunal Constitucionalqa manam llamkaynintaqa sayachinchu. Expedientekunatam hinalla internetman churaykunku, hinaspapas Google Meet sutiyuq internet likantakama audienciakunata, pleno niskatapas hispirachimurqaku, llamkapakuqkunapas internet nintakama llamkaykunku. Ñaña turiykuna, kay kamallam constitucional willakuykunawan chayaykamuni. Llaqta simipi willakuykunatam maqchirichimuchkayku hamkunarayku. Amaya junqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapipas hatiykamuwayku. Ñuqawanqa huk punchawña tupaykus.